Donkupar nakaslem jong Nongkyrshan Hima. MDC Barim ke Sngi constituency bat ubadairu presiden ke UDP Sngi circle uba Donkupar Sumer. Ularai ba unnam yadan rengkan hakas ngiban Pdiang buram ya Nongkyrshan jo uba Tingshan Makri. Baken rong sya ke seng UDP haka arpahunyau tarik mentau benai nailar arhajar arpawar ha Sngi. Kani kaken huan kadai kebelatip kerteng kum ke Sngi constituency people forum kabakwa ya uba sunshine Makri ubadai ukun jo uba ne lang lingdo banyak kun kum ukertong shimen. Henry mentalas ngau thu kin pan tiket na ke UDP na Sngi constituency na kebenta ke election MLA house name arhajar arpolai. Habe kren bad uba Donkupar Sumer ulay thu banda ka circle kaladep menjori ka kerteng jongu ban pha syaka district bat syaka state election committee. Henry tep na ka ikadaw baki dangkhot ya ka kenhuan jo uba sunshine Makri ban wan rung syaka UDP. Kepresibun ba don ngai ba hari ni Sngi ang bawat ke tiket yang piru penduh Sngi. Tikin ayan no Sngi. Manon bawan pa tiket Sngi UDP. Belum ta ba sunshine ng bang penduh tiket ni. Ni asal lagi. Belum senang hari officially nga pag-idan na maraba. Ano man tayo na pinagi UDP wala aga party diri ng mga iba lang pan-ticket but nila recommend sa tingnan lo na po circle at public zo may June Tos no. Sa party mo to ngamar sa tung ka party mo Makri batay siya ito election committee laban po district level election committee po state election committee di ka higher authority Henry ka circle ka tabentajo ka circle kamot ka constituency Kadai ban recommend adai way candidate ni aro have recommended sa ka district ng district the powers po state election committee kata di ka atong constitution banong ba ngadu tiket ke ngam idol LT Adi ko pa uriw wala kunang election but doon na sa party nasema naman rin itip hinga di yung sed ng paiki molong doon na sa party yung pat ng sinakam ka ng pudiyo di doon na takitingidan atlet party dulu mo hado man tangi doon hado man tayo doon di perlok yung UCTF kinang iya po kinang iya seng how much na ni mo kanyo trek February ngikip sa group yung nga independent tasu lakantan ba wa ba jadi naka ikami mon kami no sin sa UDP Hima mang kangi no gibre bakwa ban yesno Philippine employer ya. Ano gino na lagi shibet. Arigon so party ke mana bantu condition ba. Ginawa ng candidate. Sine. Problem so ko untuk kerja party. Pdiang kata. Kata dia kontrak ka party UDP. Ko berkali kata UCF ni kay kadai kaseng banyalam ba Makri ni tu bertong. Kini kasing UCPF. Kalau ayat matang do pun ba nilang mo. Sa Makri. Purpose lagi kalau ikut dulu independent candidate. Ya to kalau ni otorik isu right and san dia ba. Ini ada no UDP. Ngane teman. Lagi awan nomor ngala di lupa bukan dia MLA aja kayak UDP lah Sngi. Kalau orang kita akan huan teng yang UDP Pdiang ni. Laksan kan UDP. Lagi kiwan menong man long candidate party na ikam blok. Kata kaya jurum seneng. Ina din kita. Amar pa no gile na po sila. NPP. Jadi saya aram ni sujumut. Baru kali din ang tipsino kita. Kandidat makalilong lalaki hirong kumta kamot na central ki ong kumno ka election commission o ka election committee jong ka central UDP kaong lano ang panbana tiket balik ka buteng yung pipan ang panbana no
Si kalau ni mo. Ika first phase juga list yang kali tak mana. Mo actually. Kaya mga kia through dengan apa state kalau ba. Hakan sepuluh September in mana first list juga. Kita ni nama kumulong itu mana saya gi memiliki Malay start. Hai. Yang kami cuman pernah di belum. Sitting mo di Malay start. Kaya idang ki circle kumto yung nagdit sukum tamo. Hai. Ini kita mana tidak. Lo indirectly yung ada lupa ki kumau apa ribu jungi kung ka jirang na magimban bre yun iba pa tanga pati long sa clear mo ba na kung mali di pa ko dit ka jirang Hai. di jong aro po sing ni clear kum tayo kung mali kami mati kinuhon yung CPS yung to wa idiki nga namot ban tanya pasti Hai. sa paket nga tip paki wa tiket to habis dia benta yang Pdiang ya ki wa banis no sa UDP ni mesti mo justru no dengan sa UDP missing circle ni Pdiang nga ta Hai. but ni la fix ka tarik menta tio asli tarik Kalau Pdiang ya mentataya wiki arsi tarik. Hari kadang ya jadi ke proses bangin Pdiang ya ki Hai. ngai keba kini kalau 100% tiket kalau ada syaki mo Hai. kata ngala sosu adin ba alian ngastit parti UDP ki Pdiang nasional Hai. Asia dan kat Nongkyrshan tu kan Hai. ni sosu hi ba kadang jadi no terajur sa uli mai Hai. mo jadi sosu ba kata ka Pdiang avenue tarik sampai syu ka Pdiang ka ba ngin penklan ni ka parti ada kata kaji Pdiang artinya utrik mentau saja tahu nai. Dari pan pihak banora kaji dan division apa parti kajinya dan arliang parti. Arliang. Kaya ngai iba ngan sa statement ni Sngi wan bangan nomla dan mentalang kata kaji Pdiang lang jadi SPF sa parti UDP. Hai. Namar ba naliang juga parti ngai kumba sigal no may sige jo naiiko ba kila dong kepada jing rai lupa ba Aisha tahu kon ba nila te nga iba kam don point bangan don lang hang te kasi Pdiang wala nga represent yung sing circle ni haju ko po ri walking president ng boy district DP namar ka naru bastang kam don kasi siya kasi keren ni parti nyala siapa ang maniat dek layak mentala naik benar itu layak ya kapor lalu dong sedong no ini kajingi jepai ba don kengal ke experience ng ladon po politics mentala tak si post nem gum active politics kajingi dai jepai ba kajingi ye jan don contribution kajingi o sinyang dong don ki bakti ki dong aku mendisi salah sawak lang itri ki kwa hi ki long bichman umulong mantahi ki long diman ka umsi gorti ibri ki kwa no ada ki ibri ki para ba sempang kata dega ing gangi pa ba amni ba mga ki kwa ba ki jinge gangi pa ba la pentel to sami ki jimentoy ki ba ndio mo to miswan ni ba chania ito milay kita Nami kumulong mentahi nga iba kalenti bagandek aktu siyon Pdiang ya kibuan penyesok sa parti la dai ba ang sa parti nga kloy nga iba kadang di kisni kemar ini gibril gi ong bangin ora brio san hajar mud arpin yoterik besok sa UDP mo ada Kilalik ba niya sulok, ba kinukikam, yung iyo ka party, yung arim, dan jan niya sila, bat nga, ba kilomet narek, yung ba, mentoy siya, ban ba, dan sube, na ba, katiket, UDP, karan ba ni? 100%. Arvin yung tarik, kadiga Sngi, man, kems nan, yangi, yung kay, sa party UDP, pada cukup por,
ngin kan ia ketika declare asal tu apa kalau jing kali mujki lah kimdan ki makibri ra thumai mungkin kan 100% lah dan ini jerong oh to mano wan Pdiang Burom ki haba pedan na pila sa la api dere asentral ini kemarin ini ke case pintu bah ini ke case lasin siapa bah ada district di Sngi baru bok di Makri Sngi po skill ni ayaro ni Pdiang ni Pdiang golong normal kumtuk eh hadin bang hayat nalang district district kini no e kabur jong ni balai baki directly golong ba nggak sa silent Isian ni sasyong meeting ng HCRC ni nalang UDP jong umsning harap nyo sa ngin boycott Ibril jong original UDP mo la long ladon sa party la slam ladon nga mereka party la slam ni sno ba kata di Pdiang harap nyo tali kalong ban benpai ke party om benpai party ni aso tu ba pamdon jimut begindar na tu sengit tali long ika ba apa kata di so bojungi di so tu ba number kajing klik apa mesti ngosi mentah kalau ba kini gibri tangrung parung dia ba stiker ayo magi ki laya benya ko fikri kan pa ba te ikla tenok komta me ni berum sumer me tiket yo magi pa na ibri ngi laya rom baju itali pat ka bakado ko na jimbot kalau siapa pasti mo Sengap bayar tak, kalau ngaji buat kalau mah, ikan mau kis nem kita menciwa, or lihat mah hopping lindo, yang present juga HSPDP tu pun, kadang dia juga kuai kibri, konsi yang pariong nang stage mo, yele, cuma iya tu ni kibri lo, yele kompresent yang HSP, yele apa sih konsi ni nem, yele berpariong, bantu stage berasal job. Dia minta, hani pada election ada katra, udah ketur mukul sang maru milih, arsi konsi. Kampati batka songsak. Ujab. Kira minta lagi di presiden barang mak jungi, bak menbak lindo, yang syok penuh dengan assembly. Ada ni ong bangin job laipo seat. Hak election ada pulai. Tadi kapor, kabab, mei ini nak mat kum presiden. Isto syai berada ketiket kali. Show ni bertemai, jingnya pat yang perang kabut. Jadi ada kabar parti kan dan government menjob, i bagan nampai siapa? Jadi ngong bagan ika umsing kongsi bagan mairang kongsi kalong border, ihap lang ba na umsing, mo? European yung dikir to siya lumdam sa daday kinitay mo, kanyo tingi kalong border ngong ba? Why not? This time, the president yung urapan ba mo? Puni bolong serius. Ani kam dia ali penjeli ada artikel sini, mairang manung seneng. Ingin interest mangi. Dah apa kum tak kanam dan siapa jingge pihak buat asal parti, kanam kerja back parti, buat kita kerja mo, tahu memundung parti, komplain parti, urusan Makri, grup jumur kan interest Kindang ki perlok ki barako ki guru ki tristom ingin ya orang ajing job temu dan long kata kedul ni baka jing job UDP ram sing don kan ano ipang ada bipan kesano ya ki bril ki ba patun ke parti ese ki ba dan lari mah parti yang ketak dengan iba lada long ta ada ngi Pdiang arnya tarik wala pakai ni pat ni pra Lada kapai kapra kami terapkan. Kau berkelik dia. Orang tua. Kau berkelik long kan ni ke tiket wapi orang wapi menjur na circle. Kelapoi ni haka state election committee. Kau ngelaya je na katkum constitution juga election committee. Haka circle kadang election committee, kamu nak konsi. Kemudian election committee dari district apa district mereka state mo. State ketika final authority ben decide ke candidature yang dulu. Ini dia. Ngelaya lembaga prosedur untuk constitution naga circle sa district siya tik ay ko pilang namarbal tapi on kumta mo pisngo kumno mo pila try bersyata suwa kata
Kemudian dalam tiket pihak mik ni pihak biar kesan ni penuh ya kita nomor itu belum. Tapi ya kata ni ada nak parti ni mo. Parti kan nak baru ni lah Kristen dan terlalu parti. Tapi ilu kan orang jangan aku beriu ada nak police council transnemo ya kasar nai. Tu jikan dia power kongres power. Ada macam lah ya state expert cuy. Dia ke power ni ki besi lah kalau ke parti seperti sasan parti jenisnya kelah. Ni parti ni baik lah. UDP kan nak baru yang baik dalam position tu dia yang baik yang terlalu. Kita dah ngambil tiket mana tiket aku belum emang ngambil ke rai jong ngambil way. Gari gaji ya bagi payah lah Sleman. Ingat hai kan habis yang meeting berkinam kerjaan jongi. Ibrahim juga ada nak mencuba. Baik macamnya parti kini yang meeting kini lagi. Ada ngiyong tol ke balik ke parti UDP kini pun berai tiket itu yang baik. Yang M kamlong ni maka parti kalau leben ni kam sangat ke personal ni taruh ni perkat dia lokot di nong set mengilam pajak ni hapsap ila surjung pajak to kendiat kelima ngai fi nomor ba hamas ram ki ong yu basang priang umdai original ke ai bejia umba so nomor de original tek ege jinge per pada pi le la lo pam disi no barem dibeli ka ege jinge per pada umsning berkini ki wei ba ya pin perlu tiket no piri belat lupa UDP. Kata nak kerja apa apa ni kumno. Kataru nilai keren parti. Oh, sing. Nak meeting yang halo. Yes, hoi. Yes. A meeting nilai keren yang kumlo lada apa mau sendram. Lada sitting yang mesti yola. Nama berlalu parti. Hoi. Kata di belong ya borok konsim di belong tenggewi ka kasus si belong special mo ni kan ni lagi dami jadi sekolah mar long ba ibenya ka Sngi jadi borok ahi ka ding bakla jong presiden jong district badan bakal den presiden ubalai lam bakla lai ka parti ubustu bakla seneng amben jino lam se posted and ngaben nah, kap penuh you present di district nomor. Badan bakal ni umla mani ba badan Sumeru piu kan. Just tu kata. Di neng lu biasa ngap itang ke bakal bandok kata ai. Makuti kumajulong jing mana po singgosi care ba. Mga aku try kon sing lasang baru isnam. Presiden di district di presiden ani umpalaban sang baru itu sedang kursi atau kursi tinggi kumtal ada ketiket kamlek sangat kelami kajing huriura right kajing esok kan jong ar kedun sekarang mau ipil ada wan ba kumpul dong ba ladai menjadi lang bat mairang bat Sngi to ai keli dengan parti to klip yang sakawai nama dan bang iyo jing tip bang dan bagian kita ki kartong ki pemio tiket ni UDP itu bagian penkano ya kata ko UDP original kata nem ko kata ka kan ini ko bang ni Sngi kum kata jing ting de kamlot kadang jing kendo dia perkat bagi abakut ilada ilang state ki mesngam kumulo ki segamo kan chicken begitu kalau presiden orang ba ngilam juga parti na state kim snap dia abakut di ni happy buat ni happy so chief advisor juga parti mo Hima entah yang chief advisor parti di Babendo Hima Bendo tempat long ba di Baremba ke parti di dalam seng parti ini abakut ini ibalasyak Thailand ibaga parti kam snap show tu Habakut ini habli. Wat uri-uri teman belah ba. Haga Hima te. Ni habi ot kendi kalau meeting pada orang seng kata-kata parti terinde. Ada yang isu ot di ba. Kumuci berasa dengan parti hap keren lang kan. Yang balik gile umni mo. Parti yang manjob lai fusit. Ada yang mencuci job tang gajing keren apa press media.
isyong po silong lumiar sa ki konstruksi sa ki district kung ada visibility kayak ini job Kalau sibun ba Don Sumer